watubwiye ko uri mu masengesho yego kandi mu byifuzo uri gusengera harimo n'igihugu cy'u Burundi yeah Uburundi barazira iki ndagira ngo tubwire nk'ibintu nka bitanu cyangwa se bine Uburundi buri mu kuzira murakoze cyane icyambere Uburundi mu yandi magambo izi mpamvu ebyiri zose ziganisha ku kintu kimwe Imana yanga urunuka muri uko gusinya rero amasezerano iyo usinya ayo masezerano bagira ibyo bagusaba ikuzimu mu bitambo bakunda bya mbere harimwo amaraso hanyuma rero urumva hari ingunguru z'amaraso zisabwa kugira ngo bazayobore imyaka myinshi cyane mbega harimwo no kwibesha bakavuga ko bazayobora kugeza ayo maraso yabaraye bisimba nano namwandikiye ariko ntiyasubiza wandikiye president yego naramwandikiye nje Evariste ndayishimiye ugira nimero ye yego ndayigira seriously I'm serious urayifite nimero ye ndayifite onododie waramwandikiye naramwandikiye murabizi ko nari namusabye yuko ampamagara tukavugana ndi umubishop ntabwo mbesha iyo mvuze ikintu mba mfite impamvu zacyo epreve zifatika hanyuma iyo mvuze ikintu ndagikora muhamagare urayifite ego cyane ndayifite guhamagara perezida Evariste ndayishimiye ibintu bihinduye isura handitseho never Evariste ndayishimiye Uburundi kizaba igihugu gikomeye cyane ni igihugu kizakomera kuruta Amerika n'Uburayi Imana izazamura Uburundi ibushire hejuru narababwiye yuko Uburundi kizaba igihugu gikomeye kuko ari cyo gihugu cy'isezerano Imana ishaka gushira hejuru no kuvuga ngo n'Uburayi na Amerika bizayoborera ku mategeko y'u Burundi reka tubasuhuze inshuti bavandimwe mudukurikiye nizere yuko muri amahoro ni kwa kundi tugenda tubazanira abatumirwa mu buryo butandukanye nizere yuko uri muri amahoro imbere ya kamera dufite hano uyu mugabo ni mukuru ndagira ngo atwibwire amakuru umukozi w'Imana amakuru ni meza turabashuhuje abatwumva bose mu izina ry'umwami wacu Yesu amahoro y'Imana n'abane n'abadukurikiye bose ndetse n'imiryango yabo ya nawe amahoro y'Imana mu bande amen iyo wifurije amahoro y'Imana abandi yego nawe turayakwifuriza no kuri kugira ngo nawe aganze umutima wawe murakoze cyane ya ko ndeba usa nkaho utujeho cyane uri mu masengesho ya ndakubona umeze nk'umuntu ahari ushobora kuba uri gusenga ndi mu masengesho ndabona ufite ijwi rituje cyane ndi mu masengesho azarangira kuwa gatatu nimugoroba nibyo ndi mu masengesho ariko nanone biraza kugenda neza biraza kugenda neza nta kibazo niba atari ibanga pastor uri murasengera ibiki ibyo gusengera ni byinshi hari ibyacu ku giti cyacu byihariye ariko nanone tugasengera n'ibyifuzo by'abantu hari abantu baba baragiye baduha ibyifuzo turi gusengera nanone nk'ibintu bigera muri bitatu ariko cyane cyane n'ubundi turi gusengera igihugu cy'u Burundi cyane yego ubu wafashe amasengesho uzamura igihugu cy'u Burundi imbere y'Imana yego ariko iri shyaka ryo gusengera u Burundi uriterwa n'iki iri shyaka ryo gusengera u Burundi ikiri intera kimwe nuko ari igihugu canje kabiri kirimwo bashiki banje bene wacu ababyeyi bacu donc abarundi n'abarundi kazi n'imiryango yacu rero ni igihugu canje mfite amatsiko yo kubona Imana igitabaye kimeze neza nk'ibindi bihugu gifite amahoro n'umutekano gifite ibyo kurya n'ibyo kunwa gifite ibintu byose bisabwa mbega ibibazo birangiye nibwo nzatuza ni umutwaro ukomeye cyane uremereye ndetse umvuna nariyemeje kandi ni ngombwa yuko abarundi bose n'abarundi kazi bagomba gutabarwa
yego. ni ryari Imana yaguhaye umutwaro wo gusengera Burundi? 2010 na ngira ngo nuguhera 2014. Yego. Nibwo Imana yaguhaye umutwaro Yego. wo gusengera Burundi? Yego. Kuva igihe se watangiye gusengera Burundi ubona hari impinduka zigenda ziza? Impinduka zarabaye ariko nanone zidashimishije, ariko ubu hagiye kuza zishimishije. Impinduka zidashimishije zabaye nizihe? Impinduka zidashimishije zabaye nuko Nkurunziza yavuyeho, hanyuma tukibwira yuko bishobora guhinduka hagatwara undi muntu atari uwo muri CNDD FDD, ariko n'ubundi bikarangira hatwaye CNDD FDD, bikarangira CNDD FDD ikomeje kuyobora. Ariko noneho ubu dufite amakuru meza, dufite icyizere ko CNDD FDD igiye kuvaho, hanyuma hakayobora umuntu Imana yishimira. Uvuze ibintu bikomeye. Yego. Uvuze ibintu bikomeye kandi bivuga mu ncamake. Yego. Uravuze ngo Nkurunziza yabanje kuvaho. Yego. Amaze kuvaho hakurikiraho iki? Hakurikiraho Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye. Mu gihe twibwira yuko bishobora guhinduka hakayoborwa n'undi muntu utari uwo muri iri shaka CNDD FDD. Ubwo rero impinduka tuvuga zabaye ariko zidashimishije nuko n'ubundi nubwo Nkurunziza yavuyeho, ariko yego urumva impinduka zarabaye ariko zidashimishije kuko n'ubundi shaka n'iryarindi ryakomeje kuyobora. Yego. Ariko reka nkubaze Pastor. Yego. Ubundi mu mboni yawe nk'umusenzi usengera Burundi, n'uwo watubwiye ko uri mu masengesho, yego, kandi mu byifuzo uri gusengera harimo n'igihugu cy'u Burundi. Yeah. Uburundi barazira iki? Ndagira ngo tubwire nk'ibintu nka 5 cyangwa se 4 Uburundi buri mu kuzira. Murakoze cyane. Icyambere Uburundi bwasinyiraniye amasezerano n'ikuzimu, hanyuma ndumva icyo ari cyambere. Imana rero kuyimura mu gihugu ukimika izindi mana, ukimika ibigirwamana, imana z'abanyamahanga zitavuga ntizumve, zifite amaso ariko zitareba, zifite amatwi zitumva, zikagira iminwa ntizivuge, amazuru ariko zidabasha guhumeka, hanyuma zikagira amaboko ariko ntacyo zabasha gukora, zikagira amaguru ariko ntizigende. Ibyo ni ibintu Imana yangurunuka, ni ibintu bibabaza Imana cyane, kuko yaravuze ngo icyubahiro cyanjye sinzagisangira n'umuntu. Ubwo iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, ubwo habayemo no kujya mu bapfumu bakomeye bo mu bihugu bitandukanye nka za Nigeria, Tanzania, Congo n'ahandi. Ubwo no kuvuga ngo iyo ni impamvu ya kabiri ishobora gutuma Imana ica ubuyobozi bwa CNDD ku ngoma. Mu yandi magambo, izi mpamvu ebyiri zose ziganisha ku kintu kimwe, Imana yangurunuka. Muri uko gusinya rero amasezerano, iyo usinya ayo masezerano bagira ibyo bagusaba. Iyo ugira ibyo usaba umuntu, buriya nawe agira ibyo agusaba. Hanyuma batanga ubutunzi bwose bw'igihugu cy'u Burundi. Iyo ni impamvu ya gatatu ngezeho. Ndetse bumvikana na minimum y'amaraso agomba kumeneka cyangwa se gutangwa, kuko ikuzimu mu bitambo bakunda bya mbere harimwo amaraso. Hanyuma rero urumva hari ingunguru z'amaraso zisabwa kugira ngo bazayobore imyaka myinshi cyane, mbega harimwo no kwibesha bakavuga ko bazayobora kugeza ayo maraso yabaraye bisimba imperuka. Yes, ndabisobanura neza. Mu mpamvu 5 wansabye biraza kuzamo ndabisobanura neza. Urumva niyo mpamvu mubona Uburundi amaraso atareka kumeneka. Nukubera iki? Ni ibitambo, hariho ingunguru z'amaraso zigomba gutangwa,
hanyuma ubwo bagahabwa uburenganzira bwo kuzayobora kugeza isi irangiye, ari naho bahereye bigamba banabyina mu ndirimbo nkuru nziza na Evariste babyinye baririmba bavuga ngo iyo mihirimbiri irasara ngo tuzabayobora ngo imyaka 500 ngo n'iyindi 500. Rero ibyo bituma abarundi bapfa cyane, bagapfa buri munsi, ukumva abantu bapfuye buri munsi, baraza gushimuta abantu bakabatwara, bo harabapfa harabafungwa vagabo bidakurikije amategeko, abandi bagakugwa mu busho butandukanye bakajyanwa kwicirwa ahantu hatandukanye. Donc ni ibintu biteye ubwoba cyane. Hanyuma twabonye amasoko asha igihugu cyose, twari twarabihanuye imbere yuko biba, ngira ngo muri uko gutangwa kw'amaraso ndetse n'ubutunzi bw'igihugu, twari twarahanuye amazi yateye mu Gatunguru no mu Kamenge na Kinama, amazi arimbura nk'imirenge 3, hapfa abantu benshi cyane batabarika. Ngira ngo abadukurikiye ibyo mvuga barabizi ko ari ukuri. Ayo mazi nayahanuye ari kuwa 5. Hanyuma amazi atera ku cyumweru cyangwa se dimanche nimugoroba, hapfuye abantu benshi cyane. Ibyo byose biri muri bwa busobanuro buvuga ngo amaraso cyangwa se ibitambo by'amaraso. Rero twavuzemwo yuko hazasha n'amasoko, amasoko yose arasha ku murongo. Ngira ngo mu mujyi wa Bujumbura abadukurikiye barabizi, yose yarahiye mu fururizo ku murongo, nta na rimwe risigaye. Hatangiye isoko rikuru rya Bujumbura, nabihanuye ariko wa 6 rizinduka risha dimanche mu gitondo, rirasha ngo rimare gusha. Harakurikiraho Ruvumera, Jabe, ayo yose yarahiye. Hakurikiraho Kinama, iryo ryarahiye. Hakurikiraho Kamenge, iryo ryarahiye. Hanyuma bivuye mu mujyi wa Bujumbura bigenda no mu ntara. Ngira ngo abadukurikiye barabizi ko amasoko menshi yo mu ntara nayo yagiye. Hanyuma ni mu buryo rero bwa gishetani, mu buryo bw'imbaraga zitaboneshwa amaso y'umubiri. Donc abarebesha amaso y'umubiri bo babona byahiye. Urumva biri muri ayo masoko yose birasha, bikaba iki ivu cyangwa se umuyonga, mvuge gutyo. Donc babona byahiye nyene, ariko twebwe turebesha amaso y'umwuka, mu yandi magambo ntabwo biba byahiye, ahubwo bene byo baba baje kubitwara. Ariko kuko batazana amafuso na za gitrosi ngo bapakire ku manwa y'ihangu babitware, urumva ibyo ntago bikunda, ntago byabona inyito. Donc bica muri ubwo buryo bwo kuvuga ngo haje inkongi y'umuriro, byahiye, bakabitwara muri ubwo buryo. Kandi urumva aho nta commentaire, abantu babona byahiye nyene, ni komu impanuka. Ariko Bibiliya iravuga ngo nta cyahishwe kitazagira gute, kitazahishurwa. Hanyuma Bibiliya ikavuga ngo iryavugiwe ku buriri mu cyumba cy'inzu bizumvikanira hehe? Hejuru ku gasongero k'inzu. Donc tugiye mu migani y'isi, hari uwavuze ngo n'uwagiriye nyirabukwe hehe? Mu kuzimu ngo byaramenyekanye. Nagira mbabwire yuko nta banga rya Satani ribaho, kuko Imana yacu imenya nibihishwe. Ndetse umuhanzi yitwa Chamika cyangwa se Eric bahimbye biremera, yararirimbye indirimbo imwe nkunda mu ndirimbo yaririmbye. Aravuga ngo harimo verse ivugamwo amagambo avuga ngo n'urushishi rw'umukara munsi y'igitare cy'umukara ngo Imana ibasha kumenya ibyarwo byose. So rero nta kintu na kimwe gihishwa amaso y'Uwiteka. Ibyo byose twarabimenye kandi twagiye tubisobanura. Bimuye Imana bimika ibindi bintu mu gihe bavuga ko bayigize iya mbere, ahubwo bayigira iya nyuma. Ibyo bimitse niki? Ngira ngo twaragiye duhishura ibintu bikomeye by'ubusobanuro bw'inkona ndetse n'inkota, cyangwa se ibyo bita ngo ibishwi by'inkona. Bakagenda bavuga n'ibindi byinshi, wongeyeho nibabi ry'umwumbati.
ni ibintu byari bifite ubusobanuro bo bibwira yuko ari banga abantu badashobora kumenya, ariko Imana ihishura ibintu bikomeye bihishwe. Rero n'urushishi rw'umukara munsi y'igitare cy'umukara, Imana ibasha kumenya ibyarwo ndetse byose atana kimwe kivuyemo. So mu bintu rero bitanu warimo kumbaza, ngira ngo maze kuvuga ku mpamvu zigira nko muri 3. Hanyuma rero impamvu ya 4 nuko hajemwo ibintu byo kugira gute kubura urukundo, kandi byo bisanzwe binafata abantu benshi mu gihe cy'imperuka. Tubigarukaho muri Matayo 24. Mu gihe cy'imperuka abantu benshi urukundo rwabo ruzakonja, hanyuma bangane, baryane, bahindukane, bagambanirane, bicane, donc umuhungu na se baryane, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe, hanyuma hazemwo kwikunda kwa buri muntu. Abantu ntibabe bagikundana babo, imiryango ntibigikundana, donc ababyeyi ntibakunda abana ntibakunda ababyeyi. Ariho bituruka ko umuhungu na se baryana, umukobwa na nyina bakaryana, umukazana na nyirabukwe. Hanyuma muri izo mpamvu rero, donc Bibiliya ihita igaruka ikabivugaho iki, iravuga ngo urukundo rwa benshi ni rukonja. Yego, njyewe nzafata udakonje kandi ntabire ngire gute muruke. Hanyuma inyuma y'ibyo ngo umuntu nakora ibyo yakora byose ariko bitarimwo urukundo, n'Uwiteka nzabihindura 0, abe yakoze ubusa. Ni ukuvuga ko ushake urinde umuntu wari we wese ku cyubahiro afite, nushaka ube bishop, apostle runaka, umuhanuzi runaka uhanura n'amabati agahanuka, ariko atarukundo ufite, njyewe nzabihindura 0, uwo muntu azabakorera ubusa. Ni ukuvuga ko nta rukundo rero ruhari, bihita bituma bavuga ngo bariya ntitubemera, bariya turabanga kubera ko tudahuje ishaka cyangwa se ubwoko, ibintu nk'ibyo. Donc Imana igahita ibona yuko ibintu byose byapfuye. Kubera iki? Nta rukundo rubirimo. Iyo umaze kwanga umuntu Imana yaremye, n'Imana ubwayo uba wamaze kuyanga. Ntabwo waba ukibesha ngo urasenga nka kwa kundi duhora tubona basenga bagakora n'ibiterane. Biriya njyewe mpita mbyita kujijisha cyangwa se ikinamico nk'uko babivuga, kubera yuko hari abasenga bisengera n'abasenga bifuriza inaba abandi. Abo ntibaba basenga Imana, ahubwo baba bafite ibindi bintu basenga bibwira yuko abantu badashobora kubimenya, ariko mu rwego rwo kujijisha bo bita injiji, ngo ntibamenyekane, abantu bibwire ko ari abantu b'Imana cyangwa se basenga Imana, ariko mu maso y'Imana imirimo bakora ibihakana. Ubwo rero ibyo nabyo ni yindi mpamvu ya 4 ituma Imana itemera ko bakomeza kuyobora. Kubera iki? Habuze gukunda umuntu Imana yaremye. Ni nk'umubyeyi, umubyeyi buriya umwangiye abana, ni ukuvuga ngo uba wabyishe, ntabwo uyu muntu mwagirana ubushuti. Nta ndagukunda nka kwangira abana. Iyo wanze rero ubwoko Imana yaremye, ukanga abantu b'Imana, noneho ukanga intumwa n'abahanuzi, byo uba wabyishe burundu, wongeyeho burundu, donc uba wabyishe do plus. Kubera yuko biba bimeze, uzafata inkoko yabyaye ifite abashwi, ugende gufatamwo na kamwe yagukuramwo n'amaso. So niko Imana imeze. Imana ikunda abantu bayo, Imana irafuha, iranabivuga ngo ndi Imana ifuha, mbasha guhora abana ibicumuro bya base na banyina, mereye ku rugero rwa mbere nkageza ku rugira 4. Donc rero iyo wanze umuntu Imana yaremye, ntiwakunda Imana. Irakubwira ngo ni gute, kandi ayo n'amagambo Imana yivugira, ni gute wakwanga umuntu ubona ugakunda Imana utarabona n'umunsi n'umwe. Yaravuze ngo nimukundane, niryo tegeko rya mbere mbahaye, mukundane ngo nk'uko Imana yabakunze. Iyo rero abantu habuze gukundana biba byapfuye. So impamvu wenda ya 5 nagarukaho mu bintu 5 wambajije, impamvu ya 5
ishobora gutuma ibibazo byose bihari byarabayeho. Impamvu ya nyuma ukavuga ngo uyu nguyu ntiduhuje, ukavuga ngo uyu nguyu ntakwiriye kubaho, ni ukuvuga ngo iyo umaze kuvuga ngo uyu nguyu ntakwiriye kubaho, eske wewe wumva ukwiriye kubaho? None se ko mwese cyangwa se twese tuva ay'umutuku, ngira ngo birumvikana, abantu bose bava amaraso amwe kandi asa. Iyo uvuze ngo runaka kwiriye gupfa, uba wamwishe, kuko uwifuje ni sera meme shoze nuwabikoze. Donc muba muri kimwe, murasa, wifuje uba wamaze no kubikora. Iyo uvuze ngo bariya barunaka ntibakwiriye kubaho, egare ko wabishe, kandi ari amaraso uvusha asa nayo ufite. Kandi ibi byo ntabwo ari amagambo yanjye gusa, ni n'amagambo y'akanwa k'Uwiteka, kuko Bibiliya ibivugaho. Iravuga ngo icyo umuntu yicisha aba ari cyo kizamwica, kandi inkota yicisha aba ari izamwica, kandi akibagereramwe abandi nawe aba ari kazagererwamo, kandi icyo azabiba nawe aba ari icyo azasarura. Bivuga ngo uwica nawe akwiriye kwicwa, bivuga ngo uwanga mwene se nawe akwiriye kwangwa. Yego, ibyo wifuriza abandi Imana ibigukubira karindwi. Rero njyewe nifurije abarundi n'abarundi kazi gukizwa, bakakira umwami Yesu nk'umukiza, icyo ni kimwe, bagasenyera ku mugozi umwe, bagasangira byose, akabisi n'agahiye. Hanyuma twaravuze imyaka ibaye myinshi baranze kumva. Hanyuma iyo umuntu rero yanze kumva, hakurikira iki? Inabwirwa, ibwirwa nuko bimeze bite. Abarundi babyuzuze nabo barabizi, n'amagambo bamenyereye. Ya, murakoze cyane. Rero izo mpamvu zose zigera muri 5 ni epreve zigaragara mu maso y'Imana. Imana yo ntirya ruswa. Iyo usomye mu Migani 8:15 haravuga ngo ninje wimika abami ngaha ibikomangoma guca imanza zitabera. Niyo yonyene ifite ijambo rya nyuma, niyo mugenga w'ibihe n'iminsi. Iyo ibivuze ijambo ryayo nintavuguruzwa, niyo yonyene ibasha kugira ikintu irema ikanagikomeza. Iyo niyo ituma umuntu abaho cyangwa apfa, niyo ituma umuntu akira cyangwa akena, niyo ikenesha igakenura, niyo ishira kuzima igakurayo. Bivuze ngo niyo ifite ijambo rya nyuma. Ivuze ngo baho ubaho, yavuga ngo pfa ugapfa. Niyo rero ivuga ibi byose tuza tukabwira abantu kuri iyi mihanda. Mu yandi magambo, iyo ivuze ngo bibeho bibaho, kandi iyo ivuze ntekereza yuko ikivuze kiba kingana n'ikikoze. Ikintu Imana ivuze kingana n'ikikoze. Buri Imana ivuze ngo ngukuye mu isi y'abazima, ntiwayiraramo, sibyo? Uretse gusa kuko abantu barushanya ubuhanga n'ubwenge, kuko ngira ngo ibi ni ibintu nagiye nsobanura. Ubwenge n'ubumenyi ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubumenyi tubwiga mu ishuri, ubwenge bugatangwa n'Imana. Ariko kandi nanone habaho ibiti biturirwa Imana yitereye. Mwibuke ijambo rivuga ngo igiti cyose data tateye kizagira ute? Kizarandurwa. Hari ibiti rero data yitereye. Muri ibyo biti iyo wuriyemwo na kimwe urakomereka. Ni ukuvuga ngo ibyo ntibirandurwa, iyo ubwayo ntiyabirandura kuko ariyo yabyitereye. Cya kabiri, nta n'umuntu wabirandura. Hanyuma ari impamvu zikomeye cyane zari zikwiye kuba zatuma twubaha intumwa n'abahanuzi. Iyo mvuze intumwa n'abahanuzi,
hari abantu benshi bahita bareba ibiri kuba kuri iyi mihanda bagahita bavuga ati byabo turabizi, bagahita bashaka kwitiranya uko hari ibiti data tateye byameze mu bindi cyangwa se byagurutse bitwawe n'umuyaga, ariko iyo byaguye bikamera, niko no mu bakozi b'Imana haraba. Nakunze kubisobanura cyane, ntabwo abantu bose bahamagawe, nta nubwo abantu bose bitabye, nta nubwo abantu bose batoranyijwe. Hari abahamagawe baritaba, yego, hari n'abahamagawe banga kwitaba. Hari abitabye baratoranwa, hari n'abanze kwitaba ntibatoranwa, ahubwo bo baritoranya nyuma. Yego, abo bantu bose rero barahari. Bimeze nk'iki, bimeze nk'uko uyu munsi mu byo tubonesha amaso mu isi hariho pirate hakabaho na original. Umuguzi yagiye kugura arihitiramwo akagura ibya make bimara igihe gito, cyangwa agatanga menshi akagura original bimara igihe. Na Bibiliya ibivugaho, iravuga ngo ibitagaragara ni iby'ibihe byose, ngo ariko ibigaragara ni iby'igihe gito. Abantu benshi rero bakunda ibigaragara, cyangwa se mu yandi magambo ibishashagirana, bigura make kandi bimara igihe gito. So abantu bajye basobanukirwa amagambo mvuga, mwihangane cyane mu mpano 12 zikomeye Imana yampaye, mvuga amagambo akomeye amenwa cyangwa se asobanukirwa, atahurwa, yumva n'abanyabwenge barimo umwuka w'Imana. Hanyuma Bishop Karame, yes, dusigaye twita Bishop kuko amaranka yarazamutse. Ego. Ya. Rero Bishop Karame, nari nakubajije ngo mbwira impamvu 5 ziri mu gutuma Uburundi buhura n'ibibazo. Yego. Ngira ngo wazishoje. Nazishoje. Hanyuma rero waravuze uti wahanuye yuko Perezida Nkurunziza agiye gupfa arapfa. Yego. Cyose nibyo wivugiye. Yego. Uvuga yuko wahanuye ko amasoko mu Burundi agomba gushya arashya. Mu minsi yashize uherutse guhanura urupfu rwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Yego. Abantu bagenda bashyiramo amakomantere menshi bavuga bati se uyu mu Perezida kuki uri guhanura ko agiye gupfa? Biraterwa n'izihe mpamvu? Asa amakosa yakoze nayahe biri mu gutuma Imana yamukuraho? Ya, murakoze cyane. Naramwandikiye ariko ntiyasubiza. Wandikiye Perezida? Yego, naramwandikiye ngewe. Evariste Ndayishimiye. Ugira nimero ye? Yego, ndayigira. Seriously? I'm serious. Urayifite nimero ye? Ndayifite onododie. Waramwandikiye? Naramwandikiye. Murabizi ko nari namusabye yuko ampamagara tukavugana. Ntabwo yampamagaye. Hanyuma ngewe ndavuga ngo reka mubanze. Uramwandikira? Ndamwandikira. Ngewe no kumuhamagara namuhamagara. Nubu nushaka umbwire muhamagare turi muri iki kiganiro. Ngewe no kumuhamagara namuhagazeho cyangwa nakubwiye ibyo mvuga, nakubwiye ngo I'm serious, mbihagazeho. Fata telefone muhamagare. Ntabwo mbesha. Reka mfate telefone muhamagare turi muri iki kiganiro. Ngewe nta bintu by'imikino, abanzi baranzi. Ngewe nta bintu by'imikino, ndi umukozi w'Imana, ndi umubishopu, ntabwo mbesha. Iyo mvuze ikintu mba mfite impamvu zacyo, epreve zifatika. Hanyuma iyo mvuze ikintu ndagikora. Muhamagare. Mwihangane gato. Nimero ya urayifite? Ego cyane ndayifite. Guhamagara Perezida Evariste. Evariste Ndayishimiye. Ibintu bihinduye isura. Yes, anari ku murongo. Irango abadukurikiye murabona ko ariyo. Handitseho never Evariste Ndayishimiye. Samuwegereza hano turebe. Mukurure. Mukurure kamera mure. Ngira ngo ivuyeho, reka tuyisubizeho. Reka tugerageze nanone. Muri kubireba? Nabibonye. Ariko se nuko mbona atari mayifata.
ntabwo arimo ayifata rwose telefone. Ntacyo wenda araza kukuvugisha nyuma. Apfa kuba yabonye ko okay nari nagabanije urumuri ubu hano ngira ngo mubashe kubibona neza. Oya nabibonye njye nabibonye pe. Okay murakoze cyane ngira ngo ntari kwitaba telefone. Ntabwo arimo ayifata. So warumbagije rero ni impamvu bya bintu nari nzi neza ko upfa kwivugira. Ntabwo ngewe mpfa kuvuga. Naho bya bintu riseriye gutyo. Ntabwo ngewe mpfa kuvuga. Duhamagare Rwasa Agato turi muri iki kiganiro twumve icyo nawe abivugaho. Muhamagare. Nakoze cyane ariko ari mu rugendo ubu tuvugana. Nawe ufite nimero ye? Reka tumuhamagare nawe. Muhamagare. Ntabwo byoroshye. Kubibona? Yes, ndabona rwose hariho ifoto ya Agato Rwasa. Ndi kubonaho. Ubu niwe uri guhamagara. Iwe mpamagaye. Agato Rwasa. Yego. Ikibazo nuko mbona bose batari kwitaba. Ntabwo namenya impamvu ariko we ari mu rugendo ndabizi. Ari mu rugendo. Ari mu rugendo sinzi niba twagira amahirwe akitaba. Komeza ugerageze. Kadushireho bwa nyuma. Okay. Natayifata duhamagare umukuru w'ishyaka rya CNDD FDD. Ndi kuri yo. Nawe urayifite? Nta muntu n'umwe ntafite nimero ye. Muhamagare. Sawa nawe tumuhamagare. Muhamagare. Ariko ndumva we reka turebe hanyuma batazavuga ngo ntabwo twabimenye. Imana ntiyatuburiye ntitwabimenye. Ndi kuri yo. Uracyashaka nimero ye? Reveriye ndi kuri yo. Nayibonye. Wayibonye? Yego. Ngaho muhamagare. Ariko si ikibazo nuko mbona abantu bose uko wagiye ubahamagara bose nta numwe uri kukwitaba. Ariko we ndabona atari ku murongo. Ntabwo ari ku murongo. We ntabwo ari ku murongo nubwo tutakwirwa tumuhamagara. None se ndabona ko atari ku murongo. Reka nkwibarize. Yego. Iyo Perezida Evariste Ndayishimiye yego yo tuza kugira amahirwe akakwitaba kuri telefone. Yego. Wari umubwira iki? Twebwe ntabwo twabura icyo tumubwira kuko iby'Imana yatubwiye kumubwira ni byinshi kandi birakomeye cyane. Ariko akanwa k'Imana kabura icyo kavuga. Imana yaremye ibi byose mubonesha amaso kuri iyi si. Imana yahanitse ikirere nta uyifashije. Imana yaremye imisozi ikadendeza inyanja, ikarema umuntu mu ishusho yayo, ikarema ibiti tureba ku misozi. Urumva Imana yabura ikivuga. Erega uyu munsi ni twebwe ba ambasaderi baserukira Imana mu isi. Ni twebwe kanwa k'Uwiteka. Ni twebwe ba represent Imana mu isi. Rero yaravuze ngo nimwemera muzaba ibikoresho byanjye kandi muzaba kanwa kanje. Rero twebwe turasama Imana ikavuga. Nico bita umuhanuzi. Sibyo? Hanyuma twaratoranyijwe ntabwo twitoranyije.
twarahamagawe turitaba ntabwo twihamagaye nubwo tubona reka mbabwira uzagenda ubona ibimenyetso hano muri iyi minsi ni gihe cyuko akayunguruzo kari kuyungurura ni gihe cyuko urutaro rw'Imana ruri gushungura kugira ngo inkumbi zigaragare yego kandi n'ingano zigaragare sibyo byanze bikunze Bibiliya iravuga ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze kandi rwanditseho ngo Uwiteka azabe nukuvuga ngo byanze bikunze urukungu rugomba kujya ukwarwo amasaka akajya ukwayo bishatse kuvuga iki pirate igaragare original igaragare habe nubwo twanyura mu muriro cyangwa mu ntambara sinzi niba ikibazo nakubajije wacyumvise ikibazo ndacyacibuka kiravuga ngo niki gituma Evariste agiye gupfa eske araziriki niki yakoze abarundi erega baba bagenda babibaza urakoze cyane turiya mugabo turabaha igisubizo uriya mugabo umunsi wongeye kumubona uzamutubarize ngo aradushakira iki ku mukuru w'igihugu urakoze cyane reka dusubize ababagije ibyo bibazo ntabwo ari twebwe tumushaka njyewe nkanjye ku giti cyanjye njyewe sinamushaka kuko nkanjye ku giti cyanjye sinabona icyo mubwira ariko yantumye niyo imushaka kabiri niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwa muntu uwo ari we wese yego kuko niyo yimura abami ikimika abandi iyi niyo mbabwira yaciye Sawuli ku ngoma hanyuma rero izi mpamvu icyo azira niki nuko nawe akiri muri nawe aracyari muri wa murongo ntarengwa w'umutuku urumva Imana yaravuze ngo uyu murongo ni ntarengwa ntihagire umuntu uzawurenga ni mu buryo ubuhe yaravuze ngo ntuzibazire ishusho y'igishushanyo igaragaza isa n'ikintu na kimwe kiba ku isi cyangwa mu ijuru yego aravuga ngo nimuzabyikubita imbere ngo mubisabe aravuga ngo iryo ni hame ridakuka ntihagire umuntu n'umwe azabikinisha none niba CNDD-FDD ariyo yabikoze ariko ikabikora hayoboye nkuru nziza Imana ikavuga ati wewe rero ushatse kutwara icubahiro canje wewe bugiye ku ruhande hagahita haza Evariste ati njewe ndamusimbura ntiwumva ko akiri muri wa murongo ntarengwa ahagaze muri date rouge mu murongo w'umutuku umwana w'umuntu atagomba kurenga nawe aracyari hahandi iyo ni impamvu imwe mu byo agomba kuzira impamvu ya kabiri urumva ntuzabaze igishushanyo cy'ishusho y'ikintu na kimwe mu bibaho ku isi cyangwa mu ijuru cyaba icy'inka cyaba icy'umuntu cyangwa izuba cyane ko hariho ababikora basenga izuba ukwezi n'ibindi ibyo byose birabujijwe ntuzabyikubita imbere ntuzabisabe ishusho y'ikintu icyo ari cyo cyose y'ibyitwa Imana itari Imana yaremye isi n'ijuru ariyo yaremye umuntu mu ishusho ryayo ibirenze kuri ibyo njyewe Uwiteka nzabiguhora sinzabura kubiguhora none nibyo mbabwira bakoze bimuye Imana kandi rwanira icyubahiro cyayo nababwiye ko mu mateka mfite y'igihugu cy'u Burundi tuzavuga ibintu bikomeye dusohore n'indirimbo mu mateka mfite kuko twabwiwe byinshi duhabwa n'indirimbo y'igihugu nayo tuzayisohora tuyishire hanze irimo amagambo akomeye izavuga ku mateka y'igihugu cy'u Abarundi bayitegure ngira ngo twigeze twayumvisha abarundi ho gatoya ntabwo turayisohora ntabwo turayikora ariko refre yayo iravuga ngo yewe Burundi ngiye guhagurutsa abana bawe nibo bazanshingira ntahe hanze sinzakurekera abadayimoni
ni ukuvuga ngo bamwe bafite inkoho zikomeye abana banje ubwoba burabishe ngiranze vuba ngenda batabare sinzabarekera abadayimoni gahugu gatuhoraho nakunze abadayimoni bakagize icumbi ngiranze vuba ngenda gatabare sinzakarekera abadayimoni. Urumva deja abadayimoni bakagize icumbi niho bacumbitse nabyo bifite ubundi busobanuro twabivugaho ibintu byinshi. Rero kuvuga ngo araziriki kubera iki apfa ahubwo yitegure kuko isaha y'Imana Evariste araziriki nibyo uri gusobanura nibyo narindi gusobanura. Urumva deja nuko Imana ishaka kwigarurira Burundi bukongera kwitwa igihugu cyayo kuko abadayimoni baragifashe noneho abadayimoni bakigira icumbi ngira ngo wabyumvise no muri iyo ndirimbo. Ibyo tuvuga dufite ibihamya byabyo nibyo twise épreuve mu Gifaransa. Dufite épreuve y'ibyo tuvuga kandi turi proud y'ibintu tuvuga. Rero nta kuvuga ngo ni ibintu by'amagambo gusa bitazajya mu bikorwa bitazasoho ahubwo abarundi bitegure. Nawe ubwe Evariste Ndayishimiye ngewe ndamuhaye imburi ya nyuma nawe ubwe yitegure kuko isaha y'Imana iregereje. Yitegure iki? Haracabura iminota n'amasegonda. Yitegure iki? Yitegure gutaha, yitegure gupfa ave ku isi y'abazima kubera yuko twaramuburiye yaranze. Ariko hari abavuga yuko ushobora kumutanga. Nshobora kumutanga ngewe. Iyo message narayibonye y'abarundi baravuga bati uzatubwira uriya mugabo ngo nubwo avuga ngo Evariste agiye gupfa ariko ngo ashobora kuba ari wowe ugiye kumutanga. Kumutanga ko buriya impano 12 impano 12 zirakomeye cyane. Sawa. Nasomye ijambo rikomeye rivuga ngo umurimbuzi namuremeye kurimbura. Ntabwo turi abantu basanzwe, ntabwo turi abantu boroheje. Akanwa k'Uwiteka umuhanuzi. None se uwari kukubwira ngo ukine na Elisa, uwari kukubwira ngo ukine na Eliya cyangwa Eliya meme na Mose uribaza ko bari abantu bo gukinisha? Rero kumutanga ni gute? Deja gutya kuba twaramuburiye akanga kumva twaramaze kumutanga gutya n'ubu turi kumutanga. Ibyo ntabwo dutinya kubivuga ariko si kumutanga mu bundi buryo kuko ngewe ntabwo ndi umupolitician ariko Imana yanyemereye kuvuga kuri politiki kuko Imana nayo n'umupolitician ukomeye cyane. Niyo mupolitician wa mbere niyo yimura abamikimika abandi ntiwakwimura rero ngo wimike utari umupolitician. Erega kumutanga wanavuze hari abanditse banyandikira bambwira bati uzamutubwirire ko ari we uzapfa mbere ya Evariste. Ari ngewe nzamutanga gupfa. Icyo nikibaho nka convoyeur wa moto ngaho da. Icyo nikibaho rwose ntibishoboka. Wari wabona convoyeur wa moto ntabaho. Niko ibyo amaso yabo ataza. None se gute bishoboka bite ko ngewe ntazapfa? Ntabwo uzapfa. Oya nge ntabwo nzapfa. Ngewe ntabwo nzapfa kuko nabo ubwabo barabigerageje kunyica biranga incuro zirenze 6. Urumva baragerageje banyirutseho igihe kirekire mu mezi 6 bampize ndi mu gihugu deja bamfashemo nk'incuro 6 ndetse mfatwa n'abakomeye nshirwa no mu maboko yabo. Nkoroka yaranyirutseho twiruka ari mu modoka ye y'akazi nanjye ndi mu yanjye bagera igihe baramfata ntabwo banyishe. General Adolphe yanyirutseho aramfata bagerageza kunyica ntibyakunze. Ikura kure Darius mvuga abantu bazwi kandi bakomeye. Ngagute nje ntabwo ndiho. Nje napfuye kera napfanye na Kristo nje sindiho deja. Nje ntabwo ndiho ni Kristo uriho muri njewe niwe wivugira. None napfa gute? Napfa kabiri ntago bikunda. Njewe narapfuye byararangiye njewe sinkiriho. Abantu kubabona mvuga ntabwo ari njewe. Ntabwo ari njewe ndiho ni Kristo. Yesu. Urumva? Ubwo rero icyo kintu ntabwo gishoboka ahubwo njewe ntegereje ko nsoza igikorwa cyanje nkajyanwa mu ijuru ntanyuze mu rupfu.
waruvuze uti hajya guhabwa ibihembo. waruvuze uti iyi ni imburi ya nyuma, yego ni imburi ya nyuma mpaye Evariste, kandi wanamuhamagaye kuri telefone, abarundi babibonye nanjye nabonye iriya nimero, nabonye ko ari iye, yego wari umuhamagara, ngira ngo ahari wenda nyuma y'ikiganiro yego ashobora kuza wenda kwitaba, ntawamenya, sibyo? ahari reka dutegereze, nasanga namuhamagaye ziriya nshuro zose ashobora kumpamagara tukavugana, nzababwira icyavuyemo. ariko uravuze uti ni imburi ya nyuma yego wamuhaga, yego nzagaruka mbwira abadukurikiye icyavuyemo, niba yarampamagaye niba atampamagaye, niba twaravuganye niba tutavuganye. ariko hari n'abandi bategetsi mpa imburi tuvugana bakabyakira neza. mu gisirikare barimwo bakomeye, mu gipolisi barimwo bakomeye, byo ntabwo ndi bubavuge kubw'umutekano wabo, murabizi namwe byo mwisi biragoye, abo ntabwo ndi bubavuge amazina, kuko icyo nabwira abadukurikiye nuko n'abategetsi benshi bari muri CNDD-FDD bayirimwo batayirimo, bayirimwo kubw'itegeko no gutinya iterabwoba rya CNDD-FDD, ariko mbarahiye Uwiteka Imana waremye isi n'ijuru, CNDD irimwo bake cyane. Nukuvuga ngo n'abahari babonye imbarutso akantu gatoya, ndakubwije ukuri ntabwo bari nyuma ya Evariste, bagaragara nk'abamuri nyuma, bagaragara nk'abari kumwe nawe, ariko nkubwije ukuri ntabwo bari kumwe nawe. niho amategeko aremerera rero. Yego dusatira umusozo, yego sinzi igihe tumaze gukoreshwa kingana, banifuza ko bitamara umwanya muremure kugira ngo abantu babyo. Isaha irabura ku minota ningahe? Okay, hano nango minota ningahe? Okay, hanyuma rero dusatira umusozo, uravuze uti nimburi ya nyuma naherezaga Evariste, ngira ngo abarundi bamwe barabyumva, naringiye kubimubwira live noneho ngo mbimwibwirire, ngira ngo badukurikiye babibonye. Ese ubona iyi ngoma iyobowe na Evariste, cyangwa se CNDD-FDD, nimara kuvaho nk'uko uri kubivuga, yego nimara kuvaho, yego Uburundi buzayoborwa buti? Ubagije ikibazo gikomeye cyane. Nimara kuvaho bizaba ishobera bahanga, kubera yuko Uburundi kizaba igihugu gikomeye cyane, ni igihugu kizakomera kuruta Amerika n'Uburayi, cyane ko Uburayi bwo ngira twagiye tuvuga ibintu byinshi bikomeye. Imana izazamura Uburundi ibushire hejuru. Narababwiye yuko Uburundi kizaba igihugu gikomeye kuko ari cyo gihugu cy'isezerano Imana ishaka gushira hejuru. No kuvuga ngo n'Uburayi na Amerika bizayoborera ku mategeko y'u Burundi. Uyu munsi Amerika niyo isa nkaho iyoboye isi yose, ariko Burundi nibwo bugiye kuzayobora isi yose, kuko nibyo bihugu twita ko bikomeye bizaza gutora amategeko i Burundi. Mwabyumvishije? Nabyo bizayoborwa n'u Burundi. Nuvuga ko Uburundi buzaba buri hejuru cyane. Hanyuma nico gihugu kizabamwe ubutunzi bukomeye, kuko narasobanuye yuko indyane zikomeye ziri mu Burundi n'ubwicanyi. Imana irekuye ubutunzi nkuko Imana yabusezeraniye Uburundi, zahabu, amabuye y'agaciro n'ibindi byinshi, za petroli na za essence mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi bakwicana, haba intambara, haba genocide ikomeye iteye ubwoba. Rero Imana n'umunyabwenge, Imana irareba birenze ijisho ryayo rireba kure. Ibyo bintu byose ku ngoma y'amahoro rero bizasobanuka. Evariste namara kuvaho azayoborwa n'uturuka muri heshyaka, erega burira abarundi. Reka nkubwire ikintu kimwe, amashaka Imana yarangize kuyaca mu gihugu cy'u Burundi. Nta mashaka azaba kiriho uyu munsi ubu tuvugana, niyo mpamvu na Rwasa Agato babanje kuri mwambura. Dore gukora kw'Imana, dore ahantu Imana ibereye umukozi w'umuhanga. Yego urumva, kubera ko Imana idashaka biriya bintu by'amashaka, ari byo bitera amacakubira abarundi. Abantu bamwe bakavuga ngo bariya ntituri kumwe, bariya ntituri kumwe, bariya ntidusenyera ku mugozi. Icyo kintu Imana ntabwo igishaka mu Burundi. Na Rwasa Agato wubwe
ishaka uyu munsi bararimwatse ntabwo akirifite ashobora kuba ari mu kababaro yihangane azi neza yuko yahohotewe kubera ko bamwatse ishaka ni mu mugambi w'Imana ntabwo Imana ishaka ko azayobora ayoboreye mu ishaka kwibutsa n'abarundi ko wanamuhamagaye yego wamuhamagaye hagato namuhamagaye mu kiganiro yego nubwo atabashije kudufata uvuze ko ari mu rugendo yego buriya ntiwasanga ari uzayobora Burundi oya ibyo abantu benshi barabizi tumaze imyaka myinshi kuri iyi mihanda tubivuga hanyuma ku mwaka ririya shaka nabyo ni mu mugambi w'Imana ntabwo Imana ishaka ko azayobora anyuze mu ishaka hanyuma ibyo nigeze kuvugira mu kiganiro wankoresheje mubwira amahame n'amategeko azagenderaho namara kuyobora igihugu cy'u Burundi twaravuganye arambwira ngo nzabyubahiriza byose atana kimwe kirimo nta na kimwe kibuzemwo sorry abantu babihangane kwibesha bibaho urakoze cyane kuhisa unyobora donc we arabyemera cyane azabyubahiriza kandi azabigenderaho abyubahirize nta na kimwe kibuzemo ku murundi uri Burundi cyangwa se umurundi uri hanze y'u Burundi aho twita bari muri Europe muri Amerika no mu bihugu by'Abarabu yego kuba kwifuza kubona nimero yawe akavuga ati ndashaka kuvugisha pasiteri bishop Buhungu Abeli yego ariko ntiwibeshe kuko bishop ntabwo rikuraho pasiteri nibyo urakoze cyane hari uwo nigeze guhamagara mu mazina ye yarandabyivu oya ngewe ntacyo bintwaye kuko urabona ko mu by'ukuri ibintu by'amaranka ntabwo ari byo bintu icyubahiro ni ikimana ufokasinzeho cyane ngewe ntabwo mbihagararaho cyane nuko uri umukristo hanyuma rero wakwifuza kubona nimero yawe ni kangahe yes please desa 50 78 58 64 705 cyangwa se 705 hanyuma akamenyetso ko guteranya 250 78 58 64 705 hanyuma tubwire abarundi bifuza kutuvugisha ntibatubipe baduhamagare cyangwa se batwandikire iyo nimero iba kuri WhatsApp icyanyuma abarundi bose batataniye hirya no hino ku isi bahunze igihugu cy'u Burundi bitegure gutaha mu gihugu cyabo cy'isezerano ntabwo ibi mbabwiye ntabwo ari ibintu bizafata imyaka ni ibintu biri hafi cyane no kuvuga ngo ibyo bagura mu bindi bihugu imirimo bakorera mu bindi bihugu barimwo babikore bitegura gutaha bavuga ngo ibi ntibizatubuza gutaha ibi ntibizadutera problem bite impunzi z'abarundi zose aho ziherereye hose ku isi bitegure gutaha mu gihugu cyabo cy'isezerano kuko Imana ije gukora ize gushira mu bikorwa ibyo yavuganye nabo murakoze cyane bishop murakoze namwe